تقینا قامشلو ده و لگور آمارین دستپیکی 5 کس شهید بون 105 کس بریندار بون و چند کسی نواندایی هنه و چارنوی ساوان ندیاره. بریندار جبو همون خوشخانین قامشلو هات نشاندن برینین هن برینداران گرانن. 24 بریندار هات مشفى فرمان دور ساعات نهوني بالسبه ده كمر بكو نا 24 حبادث سي جوا شهيد كتبون اذن برينو سري وادبون دنيكي وادبون زكي وافكرين رحمه هي وانا قش قطيابون يعني نيجي هنكا شي كريبون يعني كارثات تشتكي قلكي مظنبو مستشفى قشنا ما تحقق با كاري هاني همولاتین قامشلو بتایبت پشتی تقینه برای خودان وان نخوشخانه‌یان. هر وها لسر بانگا نخوشخانه‌یان خلق بلز جبودان خوینه خوگهاندن نخوشخانه‌یان. لسر فرمانا سروک هریما کردستان جی تیمن تندرستی لدهوکه دامده باشی دنه جبو پیشوازی کرنا برینداران و گلک امبولانس جی لسر سینور هاتنا آماده کرن. دور نهو نیف دهبو اما الکا خود رونشتیبو. محاضريا خود كلمة قوميان سر تختورة من تحليلية خود شيكن أمش خور سر ديوانا كي خور نشتيبون هم مدي جار كي استريق وزيا خانيمة أم سرجع دا عامدنا استريق وزيا أسايشة وفردة هم مدي جار كي غرمين كتشيبو دنيا هجال وآقروا هات هندريمة وهم مدي جار كي فراغيمة وشباكيمة ودريمة وحمهات مخاري مدي كشكامهات يادي تساغي مقاري يادي الساغ مقوخين وما بصد درقي وجمنا ما تشتك ديها ما مكتشكا خدا خست خواري ولاش وجنازة وسرجع دي ما مكتشك رفان كرس حافي مقاني مستشفي بخودي ومتشكي دينا ما دي مش غيني جنازة وخويني بيغ تشتكني لباجاري قامشلوی روجاوی کردستانی 4 هیزن لشگری هنه همولاتین وی باجاری دبیجن ایدی امن و امان نمایه و هرتم او ناف ترسیده جانا خود در باستکن. امان نمال في بلدي يعني تنمازان تجمال در كفتيار غرادك شخور تيار شغلك قط نمازان ياتي فقر ياتي فنقا يعني عربة كتناب عالمي وترسة كتناب عالمي ويعني شغلي ملاتيسوني كي زحمت شبوي تنما يعني تنزان خطوة كنت مش درك مالا جراي خو بيشب ترشيل ساعدنا متاشي خارج در كتم شو مسجل جينا مندي من ما خوري بو شوارش دقش كوات انفجار كوات بس كل حدات مخاص قوية لروجاوی کردستانی کرتا تندرستی پر پاشکتیه او دین عملیاتی تیرا همو بریندارین تقینه ناکن نهاج هر دمی زیادتر پیوستی روجاوی کردستانی بکادر و آمورین تندرستی هنه جبر روشا خراب جی هجمارا که برچاو جی پزیشکان کوچبر بونه